by Klein TV. Vandag gaan ons 2 maaltafels leer. 1 maal 2 is 2. 2 maal 2 is 4. 3 maal 2 is 6. 4 maal 2 is 8. 5 maal 2 is 10. 6 maal 2 is 12. 7 maal 2 is 14. 8 maal 2 is 16. 9 maal 2 is 18. 10 maal 2 is 20. 11 maal 2 is 22. 12 maal 2 is 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tot volgende keer. Totsiens!